I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open. Ok, jaz nič ne merim, več kave pa tega, ker vedno delam v isti in točno vem, do kam naj pride, recimo nekje do sem. Mislim, da je na 1 liter 70 gramov kave, mora biti pa grobo zmleta, oziroma po okusu, bolj preliješ s hladno vodo, daš v hladilnik za vsaj 12 ur, jaz dam kar malo več. Tu sem zdaj dala folijo, samo da se ne ta umaže s kavo, tako da, to je to. Jaz sicer še rada zmešam, ampak malo pazite, da se ne polije, sploh če nimate fiksnega tega. In dobimo cold brew. Jutro bomo pa precedili, seveda. Ok, jaz sem vstala ob 10, ura je pa 15 za enih, ker sem delala objavo za Instagram in za storije in en video sem kratek zmontirala za Afrodito. Tisto, ko sem vam v prejšnjem vlogu pokazala, Muta je ful needy, skozi bi se stiskala, jaz pa nimam cajta, mislim, se je bila na meni. Lačna sem že nekako, zunaj malenkost tema, ne vem, ajdeš napovedal, moram pogledati. Zdaj sem 2 dni malo opustila oni challenge, ker sem imela ful gužvo, pa ja, stresno je bilo malo, tako da danes nadaljujemo. Ne vem še, kaj bi danes delala, a je že cajt za noge ali sem jih šele, čekaj. V bistvu bi lahko noge delala, odvisno od gužve v fitnessu. Načeloma bi lahko noge, se bom pripravila, da delam noge, ne bom pa delala hrbet. Torej, fitness, trgovina, par stvari imam na seznamu, takih osnovnih. Ful bi si ene biker shorts kupila za fitness, ampak ne vem kje. Mislim, da je bil H&M neki, bomo videli. Hrano moram za mačka kupiti, ker mi zmanjkuje mokre hrane. In to je to, pa uživati malo. Drugače pa ta folija pomaga. Prvič, ko je skočila, ker se je ustrašila in padla. In do takrat pol tukaj ne skače, ker zdaj tam še včasih skoči. Kaj je fora, da hodi od zadaj in pije tam? Pač jaz, a ne more normalno tu stati. In držiš se. Drugače pa ja, za vodno fontano ste mi rekli tudi, da je dobra ideja. Zaenkrat pije ful, tako da mislim, da ji odgovarja, bom videla. No, zdaj tukaj nimam štekerja, bi pol mogla nekje drugje imeti vodo. Tam zadaj kje sem, ne vem, a bo tam pila. Bomo videli, zaenkrat bo to. Kar se pa mokre hrane tiče, dala sem ji toliko različnih mokrih hran in vse je jedla, tako da bom pogledala, kje je najbolj tako ugodna, pa da je še vedno dobra. Danes bom šla v Mr. Peta, tako da ni zakomplicirana sploh. Si pridna? A dobiš hrano, le? Ne poznaš še glih neki ful tega zvoka. A dobiš hrano? Ja. Pridi. Ok, jaz sem si naredila kosilo, mešana jajca, en ta kruhek s sirnim namazom in paradajz. Se posoda pere in ja, bolj se moram spraviti, da grem. Si delam plan za današnji cooking stream, nima nekega sistema, pa tako na pol angleško po slovensko delala bom testeninske solate različne, da bo tudi na nek način meal prep. In zdaj gledam, kaj rabim, kaj moram kupiti, kaj že imam, tako da ja. Dobro, jaz sem prišla iz fitnessa, nekdo me je pogrešal. Ljubička? Ja, po trgovini smo, glej, da vam pokažem, sem kar nakupila. Nič mesa, ampak je bilo 44 €, tako da poglejmo. Mercator sem šla, ker je bil najbliže, nisem ji dala več par. Dobro, kupila sem, kje se ne začnem. Te lepinje so bile ful lepe in sem rekla, da bom zmrznala pač preostale, se nimam toliko placa, ampak ja, ful so lepe. Pol sem kupila ene testenine, v glavnem ja, kot sem rekla, testeninsko solato bom danes delala, 3 različne. In sem kupila ene te školjkice od Barille, špagete sem kupila, ker mi jih je zmanjkalo, pol sem pa ene te, kaj se jim reče?
teh ful, ne vem, a je to ime, ne vem, v glavnem ta oblika. Svedri, ne, niso svedri, ne vem, kaj so. Šparglje sem kupila, paradajz, šalotko, prvič sem to videla, mi je bilo cool, ker jaz ne rada kupim ful čebule, ampak rada kupim vsako eno, ponavadi imam rdečo, rada pa to navadno rjavo, vse bom porabila, v glavnem šalotko, česen, eno zeleno papriko, kumaro, 2 buči, mozzarella, to limono sem kupila za pač primer, da nimam limone sveže. Posnene olive v taki vrečki kupila, nam se mi je zelo zanimivo, pa dosti ugodno je bilo. En pesto sem kupila, ne bom ga sama delala, to bo tudi za testenine. Ta sušen paradižnik, ampak je v olju. Na kislo smetano, jošt, en mali, nisem hodila velikega sira, pa to je nek light, ne vem, to je tudi za solato vse. Pol sem pa to videla. To sem jaz vedno videla na YouTubeu ali pa kjerkoli, pač večinoma na YouTubeu. Nisem vedela, da mi imamo to in sem rekla, da kupim in probam. Pač to je ta Babel sir. In sem bila, oh my god, slanina. In lubenica, pa sok pomarančni. Zdaj bom pa spila šejk, ker nimam niti cajta kuhati, pa bom tako te testenine delala, tako dam šejk in ris. 3300 korakov sem naredila. To nima veze, ker sem ni tako mnogo delala, ampak ja, nekaj je. Evo, to sem pravkar vse izpod kavča dobila. Zdaj se ona s koščkom testenin igra, ki je šel pod omaro. Tako pa zgleda moja kuhna po streamu. Naredila sem 3 testeninske solate. Moram si začeti to knjigo receptov pisati, vseh teh receptov, ko so mi všeč. Ta je bolj taka krimi z šparglji, slanino, šalotko, mlado čebulo in smetano kislo, zenf, limonin sok. Ta je s papriko, šalotko, suhimi paradižniki v olju, to, ko sem prej kupila. Kaj še imamo tukaj? Začimbe, mislim, da je koriander, pa to je to. In še zadnja pesto, ko je še v bistvu nisem ga jedla, oziroma pesta nisem jedla s testeninami. Mozzarella, kumara, paradižnik, v bistvu je ful enostavno, ampak je pesto ta omakica. In ja, tak perfekt zdaj za poleti. Nekaj bom dala zmrzniti, zato ker to je tak vsaka ta je za 2-krat in ne bom skozi testenin jedla, ampak ja, je fajn imeti nekaj pripravljeno, ko se ti mudi. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take. Si piliš nohte, Mika, ha? Piliš nohte ti. Še par kosov lubenice sem si urezala. Jedla sem pač testenine, malo sem vsega provala, tako da ja, nisem nekaj dostanc jedla, ampak lubenica, ta ima take mini košice, da jih poješ sam. I don't know. Dala se mi to mačjo meto prvič sem nam. No, čekaj, učinkuje že na njo. Še bolj nora, ko si, ali? Muce se porola in samo ni videti, da je navdušena in bom dala v to igračo. To igračo dobiš. Ti deževen dan. Ja, danes bo tak deževn. Na seznamu imam ful stvari, tako da ne boš, da si jih kar lotim. Vam preberem. Torej, pojejo fitness ali pa laufat, bomo še videli. Sprazni pod koritom. Nekaj imam za spucati, ker imam pač vse nametano pod koritom, te zelenjavo, čebulo, krompir. Dokončaj video, včeraj sem bila do 3 zjutraj po konci, da sem ga zmontirala, tako da dan sem še muziko dodam, pa naredim thumbnail. Olupi krompir, ker bom pojedla pirje krompir. Pa si ga rada že prej pripravim. Slikaj, to bom videla, mislim, da mi rata, no. Nekaj imam za dokončati, eno sliko, pa tako da to bomo videli. Operi glavo, to sem že. Počisti čevlje. Zadnjič, ko sem bila zunaj, so se moji beli čevlji tako umazali, sploh ne vem zakaj, ker ni bil dež, pa nič, bomo probali spucati. To je to zaenkrat, pa zvečer stream.
All the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Ok, torej prejšnji teden, ko sem bila zun, mi je ratalo si umazati čevlje, bele, nove. In danes jih bom spucala. Ti tudi mi boš pomagala. V glavnem, to sem kupila že ful cajta nazaj, mislim, da v Kiko, če se ne motim. Ki kaže, pa mislim, da so to od Kika cene. Neka pasta je, takrat sem jo kupila, da si one posode, ko so se mi uničile na zun, ribam, pa je sploh še nisem odprla, to je zdaj res že ful cajta. Tako da ne vem, če jo še imajo, ampak ja, neka pasta je, ko pride z gobico in si lahko čevlje očistiš. Jaz imam še to krtačko, pa ščetko za kakšne bolj podrobnosti, tako da bomo probali. Verjetno moram to zmočiti, da se aktivira. Se tu na tem delu ne bo tako težko, bi lahko tudi z navadno, ne vem, whatever. Bolj so te deli iz blaga, tisto malo težje po moje spucati. Nice. Ok, to je to zaenkrat. Vidite, da so te pač iz blaga deli še vedno temni, tako da bojo šle v pralni stroj, pa upam, da se čim bolj spuče ta del. Razmišljam, če bi jih malo namočila. Ali pa ne, že vem, kaj bom. Malo tega pošpricala po teh delih. Sem rekla malo. Drugače sem pa podloge ven vzela, preden da jih dam v stroj. Že glih peremo še ene copate dala pred, ko že čakajo na vrsto dolgo cajta. Evo, čevlje ne daš več kot na 30, tako da jaz bom kar to pustila na 30 in to je to. Eni pravi, da je fajn brisačo dati zraven pa vezalke, bom pobrati, samo nimamo ne vreče za pranje vezalk posebej, tako da. Pa fajn bi bilo dati brisačo, ja, zato ker je zdaj tvoj glasni. Pa to, skoraj ko novi, ok, podn ignoriramo, ampak ja, nice. Evo, ura je 3, nalaga se angliški video. Sončica spi. A bo šla zdaj v Maro, jaz grem laufat. A bo šla v Maro spat, vedno ko meni gre v Maro spat, po moje, se ne bolj varno počuti. Ali boš ti ostala. Ja, zdaj ne gre dež, je sicer mokro, tako da bom po cesti šla laufat. Se vsaj kadilo ne bo. Jaz grem laufat. A lahko? Ja, sončica. Ok, moram še se spraviti. Pa, pa. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Končano, zgleda ful dobro. Šparglje sem imela še od zadnjič pečene v pečici, tako da sem jih sam pogrela.
sem se odločila, da si dam fižolo na solato, že dolgo nisem tega jedla, tako da bon appetit. Pa še en Pepsi bom. Kaj pa to, ko sem šele zdaj ugotovila, da lahko tu naliješ cet in ga ne rabiš skozi dati posebej in se glih fajn dozira. Pač, wow, cool. Evo, jaz bom začela streamati, upam, da danes to končam. Mika je šla pa ta šotor tukaj. Pridna si, se ne vidi, pa še tema. Začela sem pol ure prej, ker nimam kaj drugega za delati. Mika se je lotila vreče peska za WC in je bilo vse tam spod nad. Končan je stream, slika je končana, končno, recimo. Zdaj moram pa to pospraviti, pa mizo sem si dvignala, zato ker preveč sedim in se mi zdi, da imam slabo prekrvavitev. Poglejte to, kako je Mika sedela, ko sem delala to na streamu. Cute. Nekdo poreden, ti bi še enkrat šla na dva, se Ne. Boli tebe, če ti jaz ne rečem. Kaj boš pesek zdaj tam drmala? Ne. Ti vedela, da imaš tam na vrhu hrano za raztrgati, ne pa da ti pesek trgaš. Bisi. Ajde, bisi. Bisi. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. Jaz sem nazaj iz fitnessa, v Hofer sem še šla po stvari, nimam piščanca, pa danes delam en recept na live streamu, tako da sem rabila ene izdelke. Torej, piščančje prsi, eno salso sem vzela, ker bom tudi burrito bolo delala, olje za cvretje, ker nikoli ne cvrem in ga nimam in sem se spomnila, da ga rabim. Ingvere so imeli samo v takem velikem pakiranju, ker ga tudi rabim. Servet mi je zmanjkalo, en guacamole, sol, pometlico sem videla, ker ko mi razpada in ja, ta je še silikonska. Krompirja mi je zmanjkalo, pa pomaranče imam tudi za recept, ker delam orange chicken, a ne? Boš vse prevohala, ja. Ok, stream je končan, hrana je bila dobra, zdaj pa bom toliko za pospraviti, ker je bomba v kuhnjo vsekala. Vedno, ko streamam je isto, ampak danes je pa res hudo. Ležiš na mojem predpasniku, se ne vidiš sploh. Tu imam laptop, da berem chat, tu imam drugo kamero, da vidijo hrano, pa imam ta glavno tu, pa ring light, ampak zdaj sem že premaknila. Tu sem si tudi naredila burrito bolo za jutri, pa humus sem sama naredila, ampak ga nisem tako fajn zmlela, ker moj blender ni tako dober, ampak okusen pa je. Ja, večinoma bom itak dala v pomivalca, tako da bo kar hitro zrihtano. Dajmo. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. I've been looking for love so true. Dober dan, sonce je nazaj, tako da danes lahko malo uživam na balkonu. Ja, danes bom že začela edita, čeprav nekaj sem že včeraj večer začela, ampak nisem snemala, ker sem bila tako zmatrana. Editat bom začela, da bom za jutri pripravljen video, jutri sem fraj od streama in moram ful stvari še narediti. Drug teden gremo z Andrejo na morje, za 3 dni gremo, tako da to bo zanimivo, pa
prvič grem na morje po 4 letih. Miki moram dati oprsnico malo, ker se že par dni nisem in rada bi ji malo balkon pokazala, glede na to, da danes ne dežuje več. Kaj je lepa. Bomo probali danes dati še povodec gor, oziroma vrvico. Pa mogoče na balkon, ker je sonček. Boš pa zgod hotla me to gor. Jaz se vidim malo, prosti. Se boš navadila. Se pravi, mi gre, da je zamotim. Malo priboljško udobla, ker je pridna. Kaj bo šele, ko boš mogla imeti oni krožnik na glavi, ha? Boga ti. Tak je. Tak je. Ok, nama gre kar dobro. Ne brigajo se za povodec. Raziskuje ona. Edino probam, da ne. Ok, tako moram med vsemi temi. Probam, da ne vlečem preveč. Raziskuješ. Pridna si. Ok, cajt je, da grem malo na balkon. Razmišljam, da bi si nohte nalakirala. Zadnjič ste me sprašali za lak ta iz H&M-a. Imenuje se Blue Skies Ahead. Je ta moder, ko sem ga imela. Danes si bom dala pa Pink Bright There. Tako, right there, bright there. Ne vem, kje imam rumenga. Ne vem, bom ga probala najti. Danes bom po moje šla v fitness po streamu. Začnem ob 7, tako da. Evo, za kosilo bom jedla pa burrito bolo, ko sem včeraj naredila. Čebulo sem še zdaj dodala. Ne. Ne. Glavnem, ja, čebulo sem še dodala, grem zdaj na balkon. Kak je fajn, ko me sosedje ne vidijo. Da sem lahko v kopalkah. Zgornje. Evo, začenjam stream, malo se mi že mudi. Nisem imela cajta solate narediti, tako da imam zdaj samo to. Se ne zgleda slabo, ampak ja, hotela sem si solato narediti s temi. Ja, podelila sem si kite, pa pol sem si malo še z onim kodralnikom, ker pač se mi je zelo preravno, pa kite sem si naredila, v glavnem. Moram začeti zdaj. Danes rišemo Jack Sparrow iz Piratov iz Karibov. Ok, sem končala stream. Zabila sem vam pokazati, oziroma vam zdaj pokažem, do sem prišla glede Captain Jack Sparrow, tako da moramo še nadaljevati drugič. Tukaj zaključujem vlog, se mi zdi. Ja, dobro. Se vidimo naslednji teden, zdaj bom imela malo gužvo. Pa na morje grem, tako da verjetno ne bo bonus video zdaj neki cajta, ampak ja, v sredo se vedno vidimo, tako da čau. Missing someone